To text. Showing win. Copy, kære venner. Mit navn er Lea. Hvis I har fulgt med hos os på det sidste, har I sikkert bemærket, at Sandy og jeg er kommet til at bruge temmelig meget tid på atomfysik, reaktorer og spørgsmålet om, hvordan et atomkraftværk egentlig fungerer. I dag skal vi gøre noget lidt anderledes. I dag skal I ikke bare høre os fortælle om det. I skal med ind i kontrolrummet. Det, I skal opleve, er vores egen reaktorsimulator, som Sandy og jeg har udviklet sammen. Simulatoren er baseret på en RBMK-reaktor. Det er en meget stor grafitmodereret reaktortype, som blev udviklet i det tidligere Sovjetunionen, og som blandt andet blev anvendt på Tjernobylværket. Men vores projekt handler ikke om at genskabe en katastrofe. Tværtimod, det handler om at forstå en maskine. Hvad sker der, når man starter den? Hvordan får man varme fra reaktoren over i damp? Hvordan får man dampen til at drive en turbine? Hvordan bliver bevægelsen i turbinen til elektricitet? Og måske vigtigst af alt, hvad gør man, når noget ikke længere opfører sig helt, som man havde forventet? Der er samtidig en anden grund til, at denne simulator eksisterer. Sandy er blind. Et traditionelt kontrolrum er fyldt med instrumenter, målere, lamper, kurver og skærme. Man kunne derfor meget let have sagt, det her kan en blind person ikke bruge. Men den tanke accepterede vi ikke. Vi har i stedet ladet os inspirere af en filosofi, som betyder meget for os, og som vi forbinder med den måde, handicap og deltagelse ofte tænkes på i Israel. Alle skal have en chance. Det betyder ikke, at vi skal gøre opgaven kunstigt nem. Det betyder ikke, at fysikken skal forenkles, fordi Sandy ikke kan se. Og det betyder bestemt ikke, at simulatoren skal fortælle hende, hvad hun skal gøre. Det betyder noget meget mere grundlæggende. Hvis mennesket ikke kan bruge kontrolrummet, som det traditionelt er bygget, så må vi spørge, om kontrolrummet kan bygges anderledes. Så det gjorde vi. Hun kan ikke se kontrolrummet. Fint, så byggede vi et kontrolrum, hun ikke behøver at se. Her bliver information præsenteret gennem tastatur, tekst, tale og lyd. Maskinerne har deres egne lyde. Alarmer kan høres. Instrumentdata kan kaldes frem. Reaktoren, kølevandet, dampen, turbinen og generatoren påvirker hinanden. Og simulatoren holder ikke Sandy i hånden. Hvis alt fungerer normalt, kan der være meget stille. Hun skal selv kigge rundt, eller måske burde jeg sige lytte rundt. Hun skal selv kontrollere instrumenterne. Hun skal opdage, hvis en værdi langsomt bevæger sig i den forkerte retning. Hun skal beslutte, om hun vil gøre noget. Og hvis hun træffer en dårlig beslutning, må hun også selv finde ud af, hvordan hun får anlægget tilbage i balance. Det kan faktisk være temmelig svært. Det er præcis meningen, for vores mål har aldrig været at bygge et spil, hvor man trykker på 3 knapper og vinder. Vi ville bygge et sted, hvor man kan være nysgerrig, hvor man kan eksperimentere, hvor man kan lave fejl uden at nogen kommer til skade. Og hvor noget så kompliceret som reaktorfysik kan blive til noget, man ikke bare læser om, men oplever at lære gennem sine egne beslutninger. Det er også derfor, I om lidt kommer til at høre Sandy arbejde selv. Jeg kommer ikke til at stå ved siden af og fortælle hende, hvilken knap hun skal trykke på. Alarmerne skal nok sige til, hvis anlægget bliver utilfreds. Resten er hendes ansvar, så hvis I aldrig tidligere har siddet i et reaktorkontrolrum, er det helt i orden. Det har vi sådan set heller ikke. Vi skal nok forklare tingene undervejs i et sprog, hvor alle kan være med. I behøver ikke kende forskellen på neutroner, xenon, separatortryk og kontrolstænger for at følge med. I skal egentlig bare lytte, for om lidt begynder maskinerne at vågne. Pumperne starter, reaktoren får effekt, der bliver produceret damp, turbinen begynder at dreje, og hvis Sandy passer sit arbejde, ender vi med elektricitet og et roligt kontrolrum. Hvis ikke ellipsis, så får vi måske lidt mere at tale om. Mit navn er Lea. Det her er vores RBMK Accessible Control Room. Og nu synes jeg, vi skal holde op med at tale om simulatoren ellipsis og starte den. Sandy, kontrolrummet er dit. Status tray, quick, top, audio, toggle live, volume, toggle, audio setting, quick set, out, live, volume, microphone, 90%, 70%. Jamen, det var da bare nice. Hvad kan jeg sige? Jamen, Lea har faktisk egentlig sagt det, der skal siges, tænker jeg. Ja. 80%, 70%. Jeg tænker, det her det er fint. New line. Lad os gøre det. Files reset, Chrome er bed. Jeg kan jo lige... Rate 29%. Good. Jeg vil godt lige køre, faktisk godt lige køre, de forskellige menuer igennem. Og inden jeg gør det, så går jeg lige op og skifter, tale på min, computer op. Det havde jeg ikke lige gjort. Tag search. Tag search. Tag search. Set. Chromebox.
Change when ready kit. Read not. Announce that. Turn off sticking when playing. Select convoys. Good. Chrome. Du kan lige op her. Det er ikke sikkert, det fungerer. Sustain text to speech voice. Automatically switch. Men det gjorde det. Det var fandme heldigt. Tabs. Godt, nu skal I bare høre. RBMK AI. RB. Jeg skal lige se her. Hvad siger den her? AI mode. Ja, det RBM. Plant. Måden det fungerer på, det her, det kører jo, i virkeligheden så får vi ideen til det her fra nogle andre simulatorer, som vi har kørt med. Nogen kan måske huske, at vi har kørt med, hvad hedder det, Torah. Imens jeg snakker, så kører jeg lige igennem de forskellige menuer, sådan så folk er med. Status tray. En ting, der måske er meget vigtigt lige at huske for med her, det er lige at vise det her. Prøv lige at lytte her. Tab search. RBM. Rate 31%. Rate 20. Rate 15. Sætter den lige lidt ned i hastighed. Rate. Procedure. Startup step 1. Okay. Så jeg vil sige, for eksempel, hvis du står inde i kontrolrummet eller simulatoren her og trykker P, så siger den sådan der. Hvis jeg trykker K, Scala. Latest calculation. Scala. Latest calculation 900. Scala. Latest procedure. Startups. Scala. Procedure. Prøv lige at lytte til det Scala. her. Procedure. Scala. Procedure. Scala. Procedure. Det går rimelig hurtigt. Det vil sige, at altså, den er responsiv nok. Jeg kan lige menuerne igennem, sådan, så folk er med. Her står vi op på procedurer. Printer. No printout stored. Plant overview. Plant time 16. Electrical. External grid available. Bus 1 energized. Bus 2 de-energized. Generator breaker open. Emergency power. Emergency diesel stopped. Speed 0. Reactor. Auxiliary systems. Instrument air compressor stopped. Pressure 0.00. Reactor. Neutron power 0.000. Primary cooling. Main circulation pump 1 stopped. Speed 0 RPM. Vi kan lige se, om jeg kan få lov til at starte den. Action failed. Main pump start permissive not. Det gik sgu ikke særlig godt, hva'? Steam and feed water. Separator pressure 0.12 mega. Turbine. Turbine lubrication not established. Generator. Excite. Turbine. Generator. Excitation off. Scala. Latest calculation 10. Engineering diagnostics. Engineering control rods. Average insertion 7 point. Protection. As 1 emergency protection ready. Reactor trip channels available. 0 critical protection conditions present. Alarms. No. Godt. Jamen, lad os komme ned og komme i gang med... Printer. Plant overview. Electrical. Det går nok lidt irriterende, fordi nu har jeg... Selected action close bus section 2 breaker. Selected action open bus section 2 breaker. Press enter again to confirm. Bus section 2 de-energized. Select new alarm. Low instrument air pressure. New alarm. Electrical. External grid available. Bus selected. Bus section 2 de-energized. New alarm. Low instrument air pressure. Men så er det bare at gå op her. Emergency. Auxiliary systems. Selected action. Selected action. Start instrument air compressor. Jeg skal lige sige, at jeg har gjort det Selected her action. også. Instrument air compressor started. Der kan du altså se, at den kommer op her stille og roligt. Selected action. Stop instrument air compressor. Auxiliary systems. Instrument air compressor running. Pressure 0.63 megapascals. Auxiliary systems. Instrument air compressor running. Pressure 0.69 megapascal. Auxiliary systems. Instrument air compressor running. Pressure 0.71 megapascals. Auxiliary cooling pump stopped. Selected action. Stop instrument air compressor. Selected action. Start auxiliary cooling pump started. Yes. Flow rising. New Nice. alarm. Low auxiliary cooling flow. Reactor. Så Primary steam and turbine. Turbine lubrication not established. Primary cooling. Main circulation pump 1. Selected action start. Main circulation pump 1 started. dejligt. Selected main circulation pump 2 started. Speed increasing. Godeste. Og det her, det er simpelthen kun for i virkeligheden bare at vise den, fordi
Jeg har aldrig været i en situation, hvor vi har haft brug for begge pumper. Steam, primary cooling, main circulation pump 1 selected running, selected action, select, main circulation pump 2 stopped, speed decreasing. Steam and feed, primary cooling, main circulation pump 1 selected running, speed 2,997 RPM, primary cooling, volume 9. Men det spiller jeg bare. React, emergency power. Good. Rate 29%. Jeg vil gerne have den lidt op i hastighed alligevel, fordi React, steam and turbine lubrication not established. Turbine lubrication started. jeg kører lige, Procedure, start up step 5, start feed water pump, selected action, perform recommended procedure det step. godt, men det gider jeg ikke nu. Og Printer, Lando, electric, auxiliary, reactor, primary cooling, main steam and feed water, separator pressure 0.12 megapascals, pressure control, men det var fedt nok. Så er det jo bare at komme i gang. generator, excitation, control rods, average, Scala, engineering diagnostic, hair venner, MI procedure, Jeg vil lige optage den her alligevel. selected action, perform recommended procedure step, feed water pump started. Rod group withdrawn 0.1 meters. Selected procedure step requires operator judgment. No, Scala. Primary cooling, main circulation, steam and feed water. Separate, feed water pump stopped. Her der gik jeg op og lynhurtigt slog den her fra, og det er der en grund til at jeg gør. Det skal jeg nok forklare senere. Steam and feed water. Separator pressure 0.81 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 67 millimeters. Reduced steam 0 ton. Det som er meget vigtigt at lægge mærke til her. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 1.36 megapascals. Pressure control. Så er 1.3, 1.3. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 1.56 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 31 millimeters. Reduced steam 61 tons per hour. Total steam flow 61 tons per hour. Turbine steam 61. Bypass steam 0. Main steam valve. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 288 RPM. Turbine steam flow 101 tons per hour. Turbine energy fraction 100.0%. Main steam valve 1. Generator. Excitation off. Breaker. Selected action close generator breaker. Selected action switch excitation on. Generator excitation on. Selected action. Action failed. Synchronizing receiver not sat. Turbine. Turbine lubricate. Steam and feed water. Separator pressure 2.32 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 269. Select feed water pump started. Feed water pump stopped. Select feed water pump started. Det er lidt så fra lang alarm, der hedder... Alarms. No active alarms. Selected action. Red highest priority. Scala. Latest calculation. Selected action. Her Reprediction. der har vi Scala. Det var den computer, som... Engineering. Scala. Latest cal. hvis vi forstod det rigtigt, den kunne lære at styre en masse ting. Lige kommer til at spørge om ting. Selected action. Read trend analysis. Scala trend analysis. Separator pressure rising at 0.004 megapascals per minute. Drum level falling at 2.4 millimeters per minute. Reactor power 1.425. Selected action. Scala prediction. Separator pressure expected to remain approximately stable. Drum level expected to remain approximately stable. Forecast assumes no operator action and unchanged land Men det var da conditions. nice nok, at det var... Scala. Latest calculation for turbine. Turbine lubrication established. Speed 757. Steam and feed water. Separator pressure 2.58 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 412 millimeters. Reduced steam 111 tons per hour. Total steam flow 111 tons per hour. Selected action decrease feed water trim by 10 tons per hour. Selected action set feed water trim to fill. Feed water trim set to fill plus 10 tons per hour.
Jeg har brug for lige at se om... Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 2.58 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 411 millimeters. Produced steam 111 tons per hour. Total steam flow 1. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 2.57 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 403 millimeters. Produced steam 100. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 2.55 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 396 millimeters. Produced steam 111 Faktisk tons. egentlig fint nok. Turbine. Generate. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 773. Engineering diagnostics. Engineering Scala. Latest calculation. Engine control rods. Average insertion 6 point. Selected action. Withdraw selected rod group continuously. Rod group moving outward. Stopped at 5.90 meters insertion. Rod group moving outward. Stopped at 5.40 meters insertion. Og her kan jeg faktisk allerede høre vores turbine. Selected action insert selected rod group by 0.10 meters. And turbine. Turbine lubrication established. Speed 1277 RPM. Steam and feed water. Separator pressure 3.37 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 403 millimeters. Produced steam 260 tons per hour. Total steam flow 260 tons per hour. Turbine steam 260. Bypass steam 0. Main steam valve 100%. Bypass valve 0%. Heat pump running. Heat flow 258 tons per hour. Feed water trim fit. Alarms. No active alarms. Selected action red light. Det kan godt være, at jeg får en alarm i om 10 sekunder, nu ser vi lige, hvad der sker. Scala. Latest calculation. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 3.62 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 395 millimeters. Reduced steam 288 tons per hour. Total steam flow 288 tons per hour. Selected action increase feed water trim by 10 tons per hour. Selected action decrease feed water trim by 10 tons per hour. Selected action set feed water trim to fill. Selected action increase feed water trim by 10 tons per hour. Feed water trim 20 tons per hour. Feed water trim 50 tons per hour. Water. Separator pressure 3.65 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 362 millimeters. Steam and feed water. Separator pressure 3.62 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 333 millimeters. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 3.59 megapascals. Pressure control manual. Turbine. Generator. Excitation on. Breaker open. Output 0.0 megawatts. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 1982 RPM. Scala. Engineering diagnostic. Control rods. Average insertion 5.4. Selected action. Draw selected. Selected action. Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.50 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.80 meters. Selected action. Withdraw. Rod group moving outward. Stopped at 5.30 meters insertion. Selected action. Withdraw selected rod group by 0. Rod group withdrawn 0.1 meters. Position 5.20 meters. Rod group withdrawn. Rod group withdrawn 0.1 meters. Position 5.00 meters. Selected action. Selected action. Withdraw selected rod group continuously. Rod group moving outward. Stopped at 4.50 meters. Selected. Rod group moving outward. Stopped at 4. Protection. Control rods. Average insertion 4.00 meters. Operating reactivity margin 20.4 equivalent rods. Emergency protection reset. Selected action. Withdraw selected rod group by 0.10 meters. Selected action insert selected rod group by 0.10 meters. Rod group inserted 0.1. Rod group inserted 0.1 meters. Position 4.50 meters. Okay, her der kan man virkelig høre, at der begynder at komme gang ind. Scala. Generator. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 2511 RPM. Generator. Excitation on. Steam and feed water. Separator pressure 5.11 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals. Drum level 0 millimeters. Reduced speed 452 tons per hour. Selected action decrease feed water trim by 10. Selected action set feed water trim to fill. Selected action set feed water trim to drain. Selected action set feed water trim neutral. Feed water trim neutral. Feed water again follows steam flow automatically. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 5.09 megapascals. Pressure control manual 7.6.50 megapascals.
går simpelthen ind og, lukker ned for... Scala. Generator. Excitation on. Breaker closed. Output 58.5. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 2,961 RPM. Turbine speed below 4. Generator. Excitation on. Scala. Engineering diagnostic. Control rods. Average insertion. Selected action insert selected rod group by 0.1. Selected rod group withdrawn 0. Rod group withdrawn 0.1 meters. Position 4.20 meters. Går vi optager skærmen her. Selected action. Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 2.9 minutes. Selected Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 2.3 minutes. Drum level is expected to continue falling. Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 2.2 minutes. Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 2.5 minutes. Drum level is expected to continue. Engineering diagnostics. Scala. Latest calculate. Selected action read prediction. Selected action read trend analysis. Scala trend analysis. Separator pressure rising at 0.380 megapascals per minute. Drum level falling at 24.2 milliliters per minute. Reactor power 6.642%. Generator output 66.3 megawatts. Plant assessment separator pressure rising. Det man kan sige, jeg synes, der er genialt i forhold til det her. Scala. Latest calculation 18. Det er lidt det, som Lea snakker om. For os, der handler det ikke om at lave en simulator. Vi har virkelig set nogle ude på nettet, det kan gå virkelig galt. Det har vi været at sige, det har vi ikke. Scala. Turbine lubrication established. Speed 2,999 RPM. Jeg har faktisk ikke engang for, at jeg ligger lige under 3.000, så hvor jeg skal ligge. Generator. Excitation on. Breaker closed. Output 66.3 megawatts. Turbine lubrication established. Speed 2,999 RPM. Stop. Engineering diagnostic. Control rods. Average. Selected action withdraw selected rod group by 0.10 meters. Rod group withdrawn 0.1 meters. Position 4.10 meters. Rod group withdrawn 0.1 meters. Position 4.00 meters. Går jeg ned på, 4,0. Jeg kan se, at jeg ligger her lige så fint som jeg skal. Control rods. Average insertion 4.00 meters. Operating reactivity margin 20.4 equivalent rods. Emergency protection reset. Selected action withdraw selected rod group by 0.10 meters. Så lyder også fint. Turbine tone enabled. Turbine tone muted. Engine stop. Generator. Turbine lubrication established. Speed 3,000 RPM. Generator. Excitation on. Breaker closed. Output 17.9 megawatts. Selected action switch excitation on. Det er virkelig fint. Scala. Selected Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 5.4 minutes. Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 7.0 minutes. Scala prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 9.1 minutes. Det er virkelig Scala udmærket. prediction. At the current trend, separator pressure may be reached in approximately 12.1 minutes. Drum level is expected to continue falling if conditions remain unchanged. Forecast assumes no selected action. Scala trend analysis. Separator pressure rising at 0.057 megapascals per minute. Drum level falling at 4.2 milliliters per minute. Reactor power 7. Selected engineering diagnosis. Generator. Steam and feed water. Separator pressure 6.01 megapascals. Pressure control manual. Set point 6.50 megapascals. Drum level 55 millimeters. Reduced steam 551 tons per hour. Total steam flow 551 tons per hour. Turbine steam 551. Nu kan vi lige lade den stå, og så kan vi lige se, hvordan det går op og kigge her. Procedure. Startup. Printer. No print. Plant overview. Electric. Plant overview. Plant time 33 minutes 16 seconds. Reactor power 7.09%. Drum pressure 6.01 megapascals. Coolant flow 5,120 tons per hour. Turbine 3,000 revolutions per minute. Generator output 17.9 megawatts. Zero active alarms. Selected action read detailed step. Plant overview. Plant time 33 minutes 32 seconds. Det man kan sige, det er sådan set grunden til, at vi gik ud og gjorde det her. Det handler også en lille smule om for os, at vi kunne se, at der var andre, der havde gjort det. Du kunne ikke bruge det som den. Og altså virkelig, du kan... Jeg tror, det er første gang, jeg har haft så blid en opstart. Det er noget, jeg vil sige det på, men var så måske også været lidt mere langsommere. Og omhyggelig med det, end jeg ellers ville være. Turbine tone muted. Så nu kan vi lige lade den stå lidt og hygge sig og se, hvad der sker. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde op på en 4 stykker. Og mens jeg gør det, så, så lukker jeg lige mikrofonen ned, og
Fordi jeg tror nemlig desværre, der kommer rigtig meget ekko på, når jeg kører den sådan, som det gør lige også. Status tray. Time 11:40. Quick settings. Top right audio settings. Microphone. Physics microphone. 9%. Previous microphone. Chrome RBM. Electric. Plant overview. Plant time 34 minutes 51 seconds. Reactor power 7.07%. Drum. Scala. Latest calculation 2. Selected action read prediction. Selected action request new Scala calculation. Scala calculation requested. Estimated duration 12 seconds. Scala calculation complete. New data available. Selected action read trend analysis. Scala trend analysis. Separator pressure falling at 0.005 megapascals per minute. Drum level rising at 0.4 millimeters per minute. Reactor power 7.063%. Selected action read prediction. Scala prediction. Separator pressure expected to remain approximately stable. Drum level expected to remain approximately stable. Forecast assumes no operator action and unchanged plant conditions. Engineering diagnostics. Engineering diagnostics. Plant time 35 minutes 41 seconds. Pressure control manual. Set point 6.50 megapascals. Main steam valve 100% open. Turbine bypass valve 0% open. Separator pressure 6.00 megapascals. Falling. Rate 0.005 megapascals per minute. Drum level 56 millimeters. Rising. Rate 0.4 millimeters per minute. Pressure steam potential 550 tons per hour. Thermal steam potential 549 tons per hour. Produced steam 549 tons per hour. Turbine steam 549. Bypass steam 0. Total steam 549. Feed water 549. Feed water trim neutral 50 tons per hour. Net drum inventory plus 0.1 tons per hour. Model heat input 0.247 units. Heat removal 0.247 units. Reactor power 7.059%. Born 20.4 equivalent rods. Coolant flow 5,120 tons per hour. Turbine 3,000 RPM. Turbine energy fraction 100.0%. Generator 70.6 megawatts. Auxiliary power source normal station bus 2. Emergency diesel stopped. 0 RPM. Breaker open. Fuel 100.0%. 0 active alarms none. Selected action read engineering report. Scala, latest, primary, reactor, neutron, primary cooling, main selected action start main circulation pump 2. Select, main circulation pump 2 started, speed increasing. Selected action stop main circulation pump 1. Select main circulation pump 1 stopped. Speed decreasing. Steam and primary cooling. Main circulation pump 1 stopped. Speed 1369 RPM. Pump 2 selected running. Speed 2891 RPM. Total flow 7220 tons per hour. Coolant temperature 238 degrees. Selected action start main circulation pump 1. Steam, primary cooling, main circulation pump 1 stopped, speed 251 RPM. Pump 2 selected running, speed 2980 RPM. Steam and primary cooling, main circulation pump 1 stopped, speed 120 RPM. Pump 2 selected running, speed 2990 RPM. Reactor, neutron power 7.035%. Fuel temperature 67 degrees Celsius. Graphite temperature 45 degrees. Void fraction 4.3%. Xenon index 0.055. Selected action read detailed status. Auxiliary systems. Instrument air compressor running. Pressure 0. Emergency power. Electrical. External grid available. Bus 1 energized. Bus 2 energized. Generator breaker closed. Selected plant overview. Plant time 39 minutes 4 seconds. Printer. 1 printout stored. Procedure. Startup step 4. Start main circulation pump 1 and verify rated speed. Selected action perform recommended. Alarms. No active alarms. Selected action red highest priority. Alarms. No active alarms. Selected action red high. Scala. Turbine. Prime. Reactor. Neutron power 7.031%. Fuel temperature 67 degrees Celsius.
Primary cooling. Main circulation pump 1 stopped. Speed 1 RPM. Steam and feed water. Separator pressure 5.98 megapascals. Pressure control manual. Set point 6.50 megapascals. Drum level 57 millimeters. Produced steam 547 tons per hour. Total steam flow 547 tons per hour. Turbine steam 547. Bypass steam 0. Main steam valve 100%. Scala. Latest calculation 270 seconds old. Reactor power 7.0. Engine. Scala. Generator. Excitation on. Brake. Primary. Reactor. Neutron power. Auxiliary systems. Instrument air compressor. Reactor. Primary cool. Steam and feed. Turbine. Turbine lubrication established. Generator. Excitation on. Breaker closed. Output 70.3 megawatts. Select. Stop. Engine. Control rod. Protection. As one emergency protection ready. Alarms. No active alarms. Protection. As one emergency protection ready. Generate. Turbine. Turbine lubrication established. Generator. Excitation on. Brake. Selected. Selected action open generator breaker. Selected action open. Generator breaker open. Turbine. Turbine loop. Engineering diagnostics. Control rods. Average insertion. Selected action insert selected rod group. Status tray. Time 11:40. Rod group inserted 0.1 meters. Position 4.10 meters. Status. Rod group inserted 0.1 meters. Turbine tone enabled. Rod group inserted 0.1 meters. Position 4.50 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 4.80 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 4.90 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.00 meters. So, Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.20 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.40 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.70 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 5.80 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 6.00 meters. Status tray. Time 11:51 a.m. Battery is control. Engineering. Scala. Latest generator. Excitation on. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 2053 RPM. Turbine steam flow 179 tons per hour. Turbine energy fraction 100.0%. Main steam valve 100%. Condensed. Selected action stop turbine lubrication. Steam and feed water. Separator pressure 5.67 megapascals. Pressure control manual. Set point 6.50 megapascals. Drum level 222 millimeters. Feed water pump stopped. Turbine. Steam and feed water. Separator pressure 5.69 megapascals. Pressure control manual. Set point 6.50 megapascals. Drum level 208 millimeters. Feed water pump started. Selected action set feed water trim to drain. Selected action set feed water trim neutral. Feed water trim neutral. Feed water again follows steam flow automatically. Turbine. Printer. Alarm. Control rods. Average insertion 6.00 meters. Operating reactivity margin 26.8 equivalent rods. Emergent. Selected action withdraw selected rod. Selected action withdraw selected rod group continuously. Selected action withdraw selected rod. Selected action insert selected rod group. Rod group inserted 0.1 meters. Position 6.10 meter. Rod group inserted 0.1 meters. Position 6.50 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 6.60 meters. Rod group inserted 0.1 meters. Position 7.00 meters. Quick settings. Show top brightness. Audio settings. Quick setting. Previous microphone. 10. 90%. 98%. 60. 70%. Alright everybody. Det var faktisk, RDF8. det er godt nok, det er seriøst første gang, jeg har lavet en,
Scala. Steam and feed water. Skal jeg lige op og Separator kigge pressure her? 5.64 megapascals. Pressure control manual. Set point 6.50 megapascals. Drum level 230. Selected. Feed water pump stopped. Så jeg kan i hvert fald godt stoppe den der. Primary cooling. Main circulation pump 1 stopped. Speed 0 RPM. Pump 2 selected running. Speed 3000 RPM. Total flow 5120 tons per hour. Coolant temperature 228 degrees. Selected action start main circulation pump 1. Og nu ved jeg godt, der måske er mange ting her, men Steam and feed water. Turbine. Steam and feed water. Primary cooling. Steam and feed water. Separator pressure 5.54. Turbine. Turbine lubrication established. Speed 56 RPM. Turbine steam flow 0 tons per hour. men prøv at høre her, jeg tror egentlig bare, jeg vælger at stoppe, videoen her, fordi det som vi egentlig gerne ville bevise med det her, det har vi faktisk bevist. Så er det store spørgsmål jo, når vi nu har bevist, at vi kan gøre det med denne her ene reaktor, denne her reaktortype, for det første så er den kompleks, som en i helvede, det skal man lige huske på, det er ikke det. Hvis man, jeg vil sige det sådan her, hvis du ikke har været ude og se nogle af de her dokumentarer omkring Tjernobyl, jeg ved godt, det siger det forkert, men seriøst, jeg er ikke ukrainer, som vi selvfølgelig står sammen med Ukraine, det er klart, hvad kan man ellers gøre, så er det bare et monster af den anden verden. Lea, hun kommer med noget video omkring det, det er fuldstændig vildt at tænke på. Jeg kan ikke forstå, hvordan det sidder i mit hoved. Jeg kan ikke så godt være ærlig omkring det. Jeg kan ikke... Steam and feed water. Separator pressure. Nu skal jeg lige se her... Primary cooling. Main. Primary cooling. Selected action stop main circulation pump 2. Selected action start main circulation pump 1. Main circulation pump 1 started. Speed increasing. Reactor. Neutron power 0.000%. Fuel temperature 28 degrees Celsius. Graphite temperature 30 degrees. Void fraction 0.0%. Xenon index 0.040. Selected action read detailed status. Auxiliary systems. Instrument air compressor running. Pressure 0.72 megapascals. Auxiliary cooling pump running. Flow 120 cubic meters per hour. Selected action stop instrument air compressor. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Emergency power. Emergency diesel stopped. Speed 0 RPM. Diesel breaker open. Emergency bus de-energized. Automatic start disabled. Wheel 100. Electrical. External grid available. Bus 1 energized. Bus 2 energized. Generator breaker open. Selected action open bus section. Plan overview. Plan time 47 minutes 2 seconds. Reactor power 0.00%. Drum pressure 5. Men prøv at høre, jeg tænker... Det var det. Og så ses vi bare i den næste video til den næste type. Fordi det man skal huske, det er jo også det her med, vi tænker det jo sådan her, hvis vi kan gøre det med en reaktor, så kan vi jo gøre det med flere. Og så er det begynder at blive interessant. Lad os se, hvad det kan. Launcher. Stop screen recording. Er vi skrevet fejl?